Kina kitu moja ndio. Why you frustrated me? You have no cash. Yeba. Omosigo yule ndikigende tutaligoje. Hapana. Uisoko rega asibwana tu akokona te pakule ga gukanga kanga gento kune kingiri gukuira 20 minutes.
Wakoni. Koreka sibuang. Aya. Naga nyiroma ite ndege sabiri Japan. Ya kodi renga kimata. Koranje. Life is not so good. You want to really draw. Yeah, but okay. Mungondo. Mungono go chatu tuerendera. Omurori ngai kwachi. Hello. Mchwangu kwachi. Litoko rosi bali. Hotel sabile. Aye kebi nto bilibita toelinde. Tabe kina ka pilipili ka keibo. Kuerende. Turage. Karango. Ibutora. Okay. Mumanye te kubuata ni. Ora. Wasaki. Bugoli yeli ambo korete sibokunya kuyinaje umuroi abintu bikorugo kaita ikeri oje kuwa yeli yatigara amura Ma. Ngai. Kiwacha naende. Nataka tenga turubena. Turubena na uwe tuko pari nyakitari. Twada tonda mora na cha kwa report ngaki tonda mora yusi. Toro usina to mokonya. Ayo mumuroi. Digiri biye. Turubena kero mwacha agete moko genda. Mbora mbuya rengega. Kusitonyure. Madana chirodi trip. Ha? Ona amanya nechi besa mutagete. Edinde insoi na ende cha. Nchi ebinte na vinta tagete. Oiso kondi bonega timai tiko sinoroji na tintagete me kono. Ha? Pere me kono. Ha? Mumuroi. Omanyete ebinte bion spina bondoji na riyo bikunya gonchana naba no manyete n'abakungu timai tiaseba you ronde terete mechando paka bono ntari konyore chibesa chibwenete mesigo ya nebwatiri no Mombasa nanya kuyi imenyete buno muntu otanya kunyoma igo y'abakungu abo timai tige ntota ite konte kora iga
genda ole buno kwa muirete na ndo muire ni gocha tintageti kera ni mangane chibesa tintageti bono iga na nchiraira na mwirira ne njoy ondo konye arunya gitalira na bera omo muroyo kwanyigu na ndi kwanyigu buya oye tudaiti segi na inchi moka ngora genda ebi na bibi anchandire menyete buna ngwa ngambi chitingo na bakungu mbwate kusemba tatu hapana ngambi Oise kwa ribi emekono bankore tintageti sese mangana ya ba ai genda karua ai gwetu na bongo chikomora genda karua gose moirani una kwa moruseti aikiera na ebi na bibi mwene moirani utara morusi ochi komokori gose mbiuni kebi waje komokori kara moirani gocha nyomba ga ngambi mwana gone gwetu bobe orole tingwaka ngambi mwana gone gwetu bobe mwana gwetu bani na igure chibori ni chibesa mutageti ata lazima chibe chibesa tondo ra morro manyinga una bora sange manyinga ku kana go ai kubuja kenda karua mumuroi karua tingo siarira maji karua nga kirende ngukurangirie kai gotari koigu Dito ke liwatete nguyikenda nare ngochi. liabeire Nari nagende to gochicha. bakungu abu kwaro lironde gochaga Ya nchitinda ora muntu ninche wekande gaiga. Ninche wekande umuchi. naye bweka wana enki urankonya Nse ndito ke nare ngochicha. nkigusura nkonya anta baba wa igo mukungu te yororekanire ga Ndite yochire ko rumande. enchire mugo ntige nchare ko ngite iga nkibona mondengerete Erunguriri wante inkoro serinero yabere nkore terekosha. onye nasigite nari kangati ndagirete chiuteri chine nkiki kekubarira kini genda oro siri toke naende ubikaga pilipili gasinini nako musoli naende totumba nyanya na bintu birimo ko rusi chituka mwate gose supermarket mbombe kira ken nyebeli obeli na getungu ondetere nchara yandire Erunguri eri wante inkoro erongori ne yunari ko nyuma mbibona chinse chichirongori chairire genda onde oseli toke eri bwangu sa. Trubena. Ni mata na makosa na kira tura siketandike. Kuchinga bo hana bo kwa selfish. Ngendi maybe na kutagati kene kango. Ango tikere tigai. Eri nenjire na wanchi tina na tagete. Na tagete ko lose. Aho chukura ndaso ko mwana katewa. Gate binga ongo ne kutiri ne bintu binde. Trubena gakinga bere. Manya sai na mo yete na gutaka yani ngikirega. Sai na ma ten koro yani. Ngwanche tepi.
kuja kwa tena rengi kwa yake sare rekine na ndo kwa wate situation kwa kwa deal na kana tika ndo tika kwenye kwa postpone kawana ikira kai yare kunya kana tindinga na nabo mahwano kwene ka kitrubena tane uyo na kwa rengi no bueno manya ko ngango ngange tontaka lakini ka kwena ka Kurabu na kote no ne ritukeri mo anje nhargo take kere ka ko chinga bwana buku kwana goro goro ire bwa obowe asige sa ka ngavere pi timato sini nyara ko yavera ando kwa ni gwete kwana Magana rekiales. Kenya sai keri nganche. Umuntu umuriro wose timbonera tingo bwarati. Agitwara chinguru no andi mondi gere yonte ngakwa igura rande kwa ngabeire. Buya na gaki. Tingo nyara komenya wo tingo nyara kuyabera. Tingo nyara kuyabera turubena. Como mañana voy con año. Suena a ver aquí. Cosa ya sabe gor. No me quindo moña vive. Ako echi por no andi suena. Onyu. Ogo ke ga truan. No huriro una bonchera. Ko chai ho wena tuwena retipi. Muito bate coringia. Muito tabuato magoso. Tivano vai, mamu me tuma dessa chiga no motel. Excuse me, Dr. Yes. Umurwaire narori nagotebeti kuruguru mwiso ndukuru ku trufeno chitinyigitari yega. Na bachite ni boyfriend yae na bantu bamwe bumbaye bachire komurura. Ikeskerie kere very needy and atagire urgent attention. Atachieti gokorero the surgery as immediate as possible na botokoluzyo bomo. Kakin kware gwanja you authorize. Umurwaire ori aroro erinderio later ekere familia ya very reached to they come offset the bill murwaire natakire kororo so wangu. Sister Judy. Tutakuwa tunafanya kazi namna hiyo kweli? Uroje ndonyara gudumia kiru murwaire ukira sinya kitali yose. But daktari umurwaire ori Trufena comes from a background whereby they can be able to offset the bill. Onyege konyarekana to just approve aroro alafu I'm very certain if familia na baba wakana any bill that will come across. But we will not work like that because you know I have the bills to pay in this hospital. Na lazima hata nyinyi walipe. Usimumaite. So sioni kama itawezekana. Please
Haitawezekana. Daktari, so what do you suggest we do? Because bado tumutiga Aparuri na bangi tohudumia si daktari. Wanamuita. So if we can be operating like that, hii hospitali iwezi endelea. Kwa hivyo mtafuta wenyewe. Madaktari, that's just one case. No mondoyo mweka tu. Huruma tu. Okay. Kama ni mmoja, please will you accept musaharo unyara kuba ngora nachichiwe sukuroro tora mwadi midino na sipitanda. Bono gaki daktari numaite nimbwata abana, nimbwata sengo akani nyumba na nini na nini. Bono ninyarere ndi kuruma salary as donation. So sister Judy, kwa nini unataka kubeba mzigo ambaye si wako? Humanity. No. Tunajaribu kusave a life. Please, I don't work like that, okay? Sister Judy, I have so many things to attend on, yeah? Kuna meeting inaenda. Kwa hivyo ile kitu tutafanya, Tebia manager ndo baadaye. Sasa? Niki mwana. Wana wa kitako kwana. Asitiri ko senaki. Ta kwana yo hata. No. Wa gigina chitu ko wati ga. Wa tar kura mo no kwana tar ko kwana. Ang kwana ro ngi tari. Ngo. Unya tar ngo. Na yuna kile ko ba. Hono. Manya kuna ko mutumba amache bari ko muchencheri bari ko bangete ko murwa. David. Ibina bibi ga ndate ngi tari ma. Ina bi ko ndra hono. Unya abiki wa amache rero mambi mona to. Chivesa tayo mo tato mo bomba te ko mo support na ndo ko ati chivesa. Famia ko ma dem biere. Pakumenyoka ni bine ko ya mali. Onki ga ta ko ha. Eto ko ro soro. Te ko ri. Mona ta tu ti rasire. Pero wa ti rasire. Tuwa di bintu byango byayo bro na nyoresha ya kule family. Onki jonde. Ini ndo rai kire resha de amte. Aya to yo to konkonya ri ntikiria beze no ni ke. To apa ya ta wana ta ko mo hirio. Enya kitari ni wa. Tigango ko kwande bintu kune. Na bonga ro kwande nya kitari of course. Usi ndiko ra ko so konye. Lakini ndio to rega. Kwana na ne ko so ko ke. Wana uji konya na maji konya kubiki. Usi ni chivesa stage ntikiri chivesa ka go connection ndoro ko sinyi nyo ka ka ko hari. Mo ta ka gin jana ne terte ni chati. Iko to se manu yasir. Ongi ka ku kombol. Mo va te ka buena ni chenda tere me chande yo. Abuena ka ke ku to kan se ku ben. Ke ku to kan se ku ben. Kan sa ta baganda baka boindi ke ku to kan se ku ben. Ono agin tata kilgo gudar azma ku sai. Njina bongo nyara kutenena ngene mte yene kitari amukonya. Kwaro asoke. Lakini watu na pesa ke vira asoke. Abantu bagenda boindi. Barusi kwa igaba baka boindi. Moino chipesa babwate chingunu. Ugi mwa waera. Na bongo tumurusia. Tigara wa mario ko. Na bongo ko kora kendi yo. Endo kera kinta keto. Mwana uyu agosira. Nuwate evidence ne kama alikuwa mwana bo sani usimo kwa munyamete. Yo. Tuwati. Ekidari kya maana te yo rakini tigara bwana. Endo kera bono niki. Ngona grocery masaka. Ayapi. Arwadu. Ya kusenga mwanyu mwaini. Ango sirale tata kansa ta kubwena stage kyo mate konya ikiri. Mate kyo stage konya ikiri. Tiri wate. Araba bwena. Bono leta chive sions pitu mubwena. To ni to ni obuli mubwena bonsi. Na bwena. Ta kubwena kansa. Endo to kora niki. To baba ngaini tata kabu mungaini. Ono yakolera ngo kutango sirara ro kansa ngo sirale ne bambo ne bamana. Endo to kora niki. Endo to kora niki. Endo ro si certificate ya mali. Toro si certificate ya mali. Bona ikini ndio bantevi. Tigara no anyitari acha ku kwa ku ndike ngao sa ku ngao. Ma te si biru mai bata mara kin. Ona So ka ta to ma bang tu ma ka ne jibesa ngamba kwa jibesa. Para buru jinga ka ngamba mo kwa ne tiba ka ne jibesa. Boro je tayo. Wana ngi ngeri tagete ayo we lingi no muswati uyu. Grocery ya masakara. Runa grocery ya masakara we lingi no muswati ngano munyomete. Grocery mali certificate. Kurwa bo na go sira. Esha ya yo na yo. Oyo muswati yo mari nera nyomba mu watu mara ne.
eno muntu ngomoroki Mbata masa mwana ne. ai no mari orengereti Inkinande data. Inkiusa kitense jemo. Musuru. Inkiusa kitense. kipso ntiba cha gonjo kwa bere no muntu Nje ndonta kete. Mani gwete monyome kinero ko kontebi agwene Kule nande kesho kumunyoma. Ndonta kete bono no masakar. Aku kuta bwa masakar. Usa toro sha masakar ka aku kona lekeni. Uri muso ado momento nere nyombali. Mubu ati mwana ne. Mubu ati sati wete nere ya. Tayo. Kaire no mutu bwete. Ita tani ngi toro kwenda logari toro asibi ndebita yeka. Ato konyo tika. Teto korei. Tiga ko kienton kyo to karana. Teto korei. Kienton kyo to karana. Wa chiba sama dia mai. Tutai tibes. Kana enge konyo. Igwa igwa. Wana wali lakini. Kwa ninji. Na kiwete kwa bwana ya wacha rutwa chingo. Nkigwacha gukora ama. Na cha ukorare no. No nkigwacha gukora ama. Ekere na rwete nyagitari kwa maite kona abere bya bantu nkuru bari nyagitari bataragwena. Muso wa kiwete ukorra. No, ni rasma kware gochama, like amask ni rasma kware gochama iga. Ono tango siminda kwa kiru bwate. Ngakinko bwate simya ni ngobono nkubwate simya, ngakinko bwate simya. Ngakinko bwate simya. Ogucha maiga go nkwanira kyake musipaki onkurware kuruga igache konsomera maiga che gosomera tata mwisonde na chake gote tata mantika no musacho ibali mu lakini why are you here ikira taka tukwanira ne mwe tukwanira nkitoko gambere mu county na why nkitoko gambere mu seri gwasiru gotigana na mukao na iguga kuna bono nincho tagete bono ndili na mangana why na iguga kuna kwana nga kinga da do ko ryama da do manya nga kwa nyoro su yago somera sini lakini da do tengo joge sare ga sare ndo kio na na era ntuwa dikena na kali mo amenya tekisa mwana no amenya ta lakini nchinti na kiamenya to titimenya sio ngomorete to ono ga nkia kokoro Chena rojiri kana mokore ngente ke ande ngirwe chara ko sibi ndubisare ke ngate batiga bere ga bunjiri ga mutuka titayoro korenge yuri mituko kwa. Do you ever think about anything that you are saying? Do you ever take a moment to think about anything you say from your mouth? Korenge yuri ko so kwana no ebo side. The last time na ko igwete ko kwana anything na ko igwete ko te imoka buno uganye tenko. Ono na kia chenji ero kare ko mbodi bunanga kingenderete how? A transition in India, what happened? Kile aboko nya bera se kile kira tonga bere
Ena machete wako because of you. Everything I have done was because of you. Ukomana na tata botu kona moga so because of you. Maigo ikanyore ko te omonto because you are waiting for me to die. Tebana mara kutako pinga vera singe tuende kana kwani te beri ko senki kiambwa te ko senki lakini tina tingo tako tingo tako bono ngatu ko kunga tingo ba ni ko te ko na vera ndingo kwante tena ndela taka kora singe tingo kwante unganchite mono ogo chaga iga go sabatato minto chibesa kinde nyangitari when you know yapi me and my dad do not get along. I want nothing from my dad. No manyetepi. But you, you came to my father's house to beg for money. Tukwati namba ya mama. Nkwari kwa mama minto singe mobodi akwa chibesa ko soga nya oendo ka best chibesa from somewhere. Oga nyembo kente nkora if that was the problem. Nanda tibasa chuka chanda tatega. Nkigia koretema. Nkigia korete kwa chitoko teitata kwa noro nkikabe. Watra nero monto manyetore ange omokomanyite stari kwa ngoma te kwa ngoma sana bono karra ko kan nki kwa rocha ko te nki kwa kaita ko te bono nki kwa kaita tara ko te amanyinga na rocha ngara nki ko te beti no because what chiti side opo konyi wata te ko nki ko te beti ntabingo atikana na nki tata ko te beti atikana enda te ko te pinga kintu kya garta ngaja ko morna na ki ko nga manyinga monto manyino monto grossa ta ko no ko nki kwa ro tata ka kwa ro ki boncha ni bonde bonsi sindo mai ko chaka ko sangana ni na bono tata the boss nga te muga ko riga ta tenkwe I don't know why but you came liko uko kabesti be so monto yo anchite inchenko ira neri go se toche tori yamo kinko boka you came to talk to my dad. No, how much more do you want me to take from you? No, I want you to tell me how much more. Not more. Tata gonsuwa korwa go semuka oguruska na banyakinyuru. Na yo maiko swapa kama iga nande gonsu like ntabi. What do you want me to do? Sare Rusi orrere, Rusi re mo tayo. Azato meno pode na ringa confuse jitu kid. Ono ndama kwa sana okonga virantu. Na vere. And NDIZI te bono. Na ko kire ko bono. No, maite. Asina na rebuchi. And ndo chimbre ya chake kunyirira because of you I'm standing here right now. Kwa bani bya bono chaka nando kutaraga. Ebitali biasara byao. Asina na rebuchi gwachiri gwante niriga na maskani mbwati masini ateka ita masini na kiki na tena laga gukwana naye in fact tukaire oso ko umuga ko yo tara chake ko ngumoni nandi asante sana maskani nando nyugo taiten kwa be na kwabere nche na kwabere pina sibiria makoko pi na kwabere lakini aye mukao na abantu base no nekinyore kiki montige pi you leave me alone. Stop following me, stop coming to this compound, don't talk to me. Waka kimuntu kiona kwa biru muntu kuomana. Kongo bari kongo maninga kwa ngabeire. Bana pole bono gaki. Tiangu kwane ngora kusento igwana. To base go chama iga kapere. To base go kwane raiska. Temo ka wanti kepi, njetingo tageti. I want nothing to do with you. I have forgiven you and every one of you. Is that okay? I can do Kwanguachi. I study one cover go chair studying Chengo Taranai. Genda, just go. No one will visit the pig to in fact, the gang and the more caressing because I can't do anything.
Ngibona ayo kuri kige ko mnyana racha kumerere ndi. Tayo kai kana mutiro. Ngundangirira ba ko muina. Ayo dio kana muina dio kana tu mugondo ta. Ya yagenda kuchichomeka kari unganyora. Bono kanya kwanya chomeka kari bono. Bono injugo cha kurigi mwaba ndi tembu tu ikasura nyoruki kana kingoteba. Bono kitana nabukana ne kasi wakude yoto no chika. Tinda akora bado. Bono kitoko korali na tarachi. Kakinjumi tia kunya kongo wingi bono kucha kurigi mba kumuchio bandi. Orina mora ndukuraria kari kureta matoka aria basumeka kari. Gakwira na gocha rende. Ata gotonyora mubati ne ba nane kiage gaturando chi. Kiage tikuteti bono kwingundangire munere gosoge ndi chomeka kari unganya. Arosiko bere nani tandi kondi tora kinga no chima tari kasa. Tukinga ne gokoraki. Bono rate ukoroche. Bono ntisai ya bono sai nsanga pya yo da na embobori. Se yabika kwati karaga. Ninje bwikandira kinsai nsanga pya yo kunya kuntivi ntivi. Orita iyo. Twende bono iga. Boniga ya boniga aguchanya oritinge bono mugasomo na ya utabantu bandra kinkwenda bono mutukota ite sisi kondoma. Nje tinta geti. Go corona liwa korte na nduma tana lero mferi bono ndoji. Tari ntinde tuko koferi ndete ko kwapira kini bono chinse chimuka bono mugasomo. Bono kiti tana na chicha ringi. Ya. Bono tetu. Atangon tiga ngiche mara bara kini bono mara go banaro chisa kunya chiguriru. Njibun timiti na kitoko kora. Kora kindo chendera manere gari to kondo suna nende meto to nto kumuinira. Buchingo ko una kyo korengereri. Bono lero njendo cyo kuchika no byo kira kuchika na bakonyora. Tumnyokeka usuna kasingo kubwatse njingo iti kwa usira. Ya kugochesko yo konyora ko kore kasingo ko te yo kore kasi. Bono ko akore ko kwanda matena na ki mwanori gukuro mwino gari njinjoke cha mumnyoki wachiko konya. Ya mwana kyukurire. Kaguchakwina kanya tinda kora kwa busa. Igo bono nende wonjukira ko bayigo bono. Ntubona kisina gote nabung pranti ko kwara kini neri karati kai. Ntari sai. Nje bono ai. Tari sai. Bono mukonyora na ni mai ko mate kwanyori bono njedi. Genda ngo chandi. Bono compromise dio kande inde rongo chene na chene na ronte ina bono. Nje nago te tu chimugaso. Chitingo te. Nago te tu chira kintingo te tu chimugaso. Bona ene kyo korenge boni gange kwenda mina bantu bandana na chiri kuchimino. Chinitageti. Ngugweti maga kali sikunyu mai konte okorora. Mugaso yonche yae. Bona ngwira naiko. Nje bondi ngweti kuruka bona kingwanda pia. Tigaye ngote kwande lakini bono mtu na mafuta ngombe nguya katali kuchentio keranjibia. Bona kinto gukora. Mafuta na rosho na gutioka bia. Aina radia. Aguru kokobata. Rosho. Karai gubona ngyo kobere igona. Ndetoranga. Kisengo kwande na gutebiri ngo kwande. Kisibono Ntubo karati tekunya wonko ikungotei. Uchubona ndika no kwisibitinde sibi. Ngebese yo ahe. Atira smosibi ngajiri kira smosibi omanya ko. Gese ntio akinyi yake rosho ni yungi. Tiko maiti na kiore. Mbona ene kiore ene kyo korengereri. Ngongori chibese nchiko kura master ustutageti. Utitengwa ko stitengwa. Yo ningo kwanda. Kisengari ndepes. Ngai nando mentor ngwitu kuri chips kara check. To ja konje kiko diango joke ngoro nendo kwadi na ojo kana ntai. Gese tigandu sisi sainga. To ja konga kamsa ko buge nendo kwara rie na bara Rwanda onsiganya anke. Bota iga yoro. Arafu ma kore kona kwante. Ngokwandi. Sankapi. Ngokwenda itigana kura kwa busa. Tigana kura ngenda ngora mafuta ngiyake. Ngwenda ngikengereri. Tadi ukunganya genda emino. Kuchande mpaka mino. Ukuyu umuntu gakongonti wenda urare bedroom, ukuyu umuntu gakongonti dirisha manya ninti. Diri kwanza ogocha okura tari. Bona yikinto okora genda kintu mudosi onako nyorega kigenda. Ngokora ngere genda. Karaga genda. Ngochande. Tumasokora gale no nyoru. Kukumi uri mwisi. Hani nkurachirinde. Kurachirinde mbakukuminje nkwe puraryo. Mwisi bosa. Nati mwengi. Hello? Ya wakili. Nadhani ngo kwa case ni kwa kufuata simu. You are busy, but you cannot make a call back. No, nadhani ngo koriki for a while now. You know you have to release my money. Chibe sikia na chirega abu my trust fund is supposed to be released when I'm 21 years old. Ngoroche I turned 21 like months ago. Pesa zangu hazijakuwa released. Sasa
Omaite na igwete mo kwana na tata bo tuko about how motaite gukora monga chibese icho. There's no way you okukwane gento binekyo. I will come to your office. Ngocha baka office yao. No, things are getting to that point because at this point is yekere aina tate mo nkorere go sorry. That is my money. That is my money. No, to manyeti pi ai to manyeti pi yango kan to manyeti pi ngocho office yao to ko ngancha pi. If you do not release my money, a week here you can quite you release my money. Oh, tota I think I chibu, but you want to do things behind my back with my dad. Monga chibese chian mukaite mondi mi. It will not happen. Ngo chande bako office yao, ngo koregen tota anchepi. You will lose your license. I will take this to court. It's not something that ngo go die. That is my money. No, you have no right to do what you're doing right now. You and my dad are trying to frustrate me. But that is my money. You cannot tell me that this process takes longer than this. No, I was supposed to receive my money once I turned 21. Those were months ago. A week no, this week or else you will know what I'm made of. No, we are not having a discussion. I'm not negotiating about this. That is my money. And what you're doing is not right. Have a good evening, sir. Yani, how can people behave like yani kwani chinechi basikia ambe kirete gaiga? Oh, you don't know who you're dealing with. Ma bangire kuonga chibesikia na paka bono igo. Ya kusentata. Na bakunya ukole bintone wakili bangire kuonga chibesa na abwatiri from that time paka bono iga kubo igorona igwete ba kwani sisi me bataite kundi michibesikia. Ntomera chibesa ndugega at this point chiko basambra ndu nyumbo. Njinaro sire kobera yeng kira ritu konkunya kuoma ni gwe ntobitaye bataite kuonga chibesa ni kwani I have to beg for this money. Why aren't you here helping me fight for this? Ma. Yeah, I know I have to be patient, but at this point, imepita sasa. No, Tata is unbearable. I cannot stand to be here anymore. Mom, just do something, Mom. I don't want to be here, Mom. Yeah. Okay. Aku buat kira anda malu kau. Yang kaitan ada naik boleh keluar itu. So, I love you too. Nake mugako bwakire. Bwakire bwe. Nashire mwawe iga tingo kiri mono ngencho ebintu bikongira. Ebintu kiebi gwachire nkogoki. Nakibono kongoki. Teba. Riboti mbwate nereye. Ndetote yo moise ko goiga. Atigane no mugakone. Turubena. Ni wetu mugakone naso atagocha maiga. Tinda abwata bari biyana kire. Moise ko no kurubena. Motebi atigane no mugakone. No mete tariza no 18 gal. Uno monto bwate kibande kiayo rakora ibintu bya yakokora. I know, lakini tarigocha mwane. Umugako ngayare ngamonyorete. Karati ko mugako we. No muri maswali ari go lakini. Ke. Abakungu bagutara na bagaka bagutarira na ngayingocha.
Ingige gochande. Koraiga. Igo mugakota ne kuruka buo. Kani omoise kogo atigane no musachone. Ine warning number 1. Obe. Number 2, seka. Sai nabera akogoki by the way. Nabera akogoki as much as yote seka. Nyakore happy seka. Kerongo cha kumusabura. Guseka ro kumutindeka. Nalio kumanyanga serious nari. Ase mugocha gusaburana ayuna ya onere. Aso ikimosacho agokora ayuna ya onere. Noyo no mukungu nari tiganko irorere. Oetaniri emyaka 25. Igo no muiseke orakore kiarakore na musacho ndi bwensi. Na musacho ndi bwensi nana. Tigana arakobori musacho ndi bwensi nana ki. Amasikani ali amasini ninda ko esai. Tari no musacho ne. Na bega sai umuntu achaite no mukungu go no igubiya. No rocho mukungu ga kwanza. No rocho igani nje bwe kamenyete. In fact nyombe nene. Onye ko igwete na rocho menye. Nkyo korwero mwana ogo. Nje tinda mu. Igo to kunyara kumugambira. Aya. Weteire. Oh. Igo ase moranyorane no moranya. No anayo nye ko igwete nyombe nengare. Ndete ngoboliga. Emboli. No reshua. Omuga kone no mwana oganzete oseneshibesa. No reshua. Nchiga singo kora no mugako negasi moeta nkorere. Egasi omoeta gokorere. Ankorere. Omoeta egasi agokorere omuakane n'echibesa agenda achikonyoma moise kogo. How desperate is your girl? How desperate? Ebigo akwanire timbi manyiti. Iga onye no mosacho yugo chandire na bugo chomo menyesiga. Enyombe nene na nditindo cyose bakungumbali mucyo. Tonyiwete. Why? Bona. Abasacha mbali. Enyimba neri. Yani moguchenchia. Mogoche. Tiga kokore binto nande da biote to mosacha bwo muntu akore. Tiga te bigo mukungu oyo. Ora tu tingechigu. Riyo mosacha oboro. Esengencho njengo ogete otagete bona ayogechigu nkioko gecherigu. Why you pushing your daughter anyo muno mosacha? Tori awenga mosacha na nyomete. Tori awe. Nki otari ko kwanira moisiko ko motene naki igiga so you have money. Ebinto ko no musacho. Use binto bakari gokora unoro chinga niga. Nja ko mwana nchiko tebi musacho ni natiga gokore. Maskani nabwete chibesa by the way. Nimanyete bo. Maskani nabwete chibesa. Ngontirimba muri. I know gako moneno takire korengeri nakinga kibono muswati omosini ni acha go nkwanira iga. Ngono koreta ma. Tigango tebiga. Egente kingendo mete na ande igachunga hivi. Utazika mtu ama utakuwa unalia ukiangalia msichana wako. Hiyo ni yako na wao. Nje nago tebi by the way. Na ande go ningechiri manyana kiningechire kana acha ko libati go ningechire cha go ntenga nabo go cha menyege for what ever sacha. Kipenzi na kioge ndata kagiwa. Kipenzi no. Wani kioge jeruwe karona jire na ngorengi. Ndenaro kurangirire. Nenaro munga kage ko sinaza bino mate kenyoreke buno kumete. Sana tusige teke nyoreke. Na kioge ndata. Buno ndo chega na kindi. Tori bo mbiole ni mate koruka le mbiole. Yani tigachindo inkiekebe. Wono koroche mbiyandi nandi ngyo kombole dina. Senda kwanda na ngorengi ya toramanya. Nabora nyone mambi ninje noye president ga ngoye nonye kasi. President. Wose ninja. Ekaro kwale ona lingo bakora buno obunga bochakira ko ubye. Echange eta kura gutiga. Squeeze ndi ko nyumono nende changana atiga squeeze. Timi tuno ebono ningo umuntu nari buno ngari tigo umuntu nari ndeshwa ugakari gutara busa. Umuntu nari uruse tugucyenga maragoba. Echi? Gera lingo bwe. Ense tari yo mugakoriro urari bonosira. Ona buno igo boibi bono bwawe ikirimba ko gakare kuibamba okuibera mbaka bantu batinde ko kwenda batinde kora kuiba. Owe bwawe na machai. Abuno mo chando gore oka. Ogochaya abantu. Igo ense umugakori ngo cyari ngo cyakora mudosi. Iri swali naga niyo mboli nirenga nagorete. Ense niyo mugakori. Koikirimba kaso kuibera maremu. Ono mwakori kagia yako se alenge feke ligiunge musumali wale kako sene yale. Ense ne ya ebono kuibere mbaka maremu. Matoncha ete bosa igo. Ingira kini ugonchaira. Squeeze bintombi yanganja. Nje ninde shwe buno address tiga umuntu nari marago buruse tugucyenga gatara. Yatokole bintu bibera isi. Sabie. Legete njengo goira sigete obe gose no abo muntu.
utige kubeka ebire bikuru pakanse utige kubeka ebikwere na kibinde bikuruku na kigende kigusene getambo sonete pakanse bedsheet bono minetiga ngori giase ngobeka ng'eiga n'obogima gose noga na kioroji agaisinga roga okung'aina na gokugoka mbwate omochando na karako matina kingocha nagakora mwanchaine buya mbiamore kamwisi kwanza gukwane ngone ndo tamaite kebwese kenyoreke ng'a na agotema gochira ng'oko bokora ase abadosi bono nki giakurumekera kunche bono gaki omoisi oria oroche tobamwerigie emo Yakitimitera ningo kwisa buni bwisibi. Tari rero rio kana chakire bwisibi. Kwendenza ne amaremo begete bono rero ugakari gwi mokereri. Bono kete ke bwese na okonya asigete. No maete ke bwese binda okore kenyora no maeto. Kwanya gutare kenyora rigeri buya ngaike bwese gosenkia uchi okore kenyora. Sente irende kya kwenda okore. Ke bwese tigangote. Omwana omosoti nero mubwate. Nende narongi gwete. Okare murita asakare ke bwese. Nende nagotebire. Ono gogo kira buya ai no tete ko murito bone. No tete ko ba gosa ingira ne lingora na lingo mayengi ngote. Murito ntete ko batenda tete. Onye zota ke tibono na ke kimineti na ke bwesa ndete ya okuira. Ai tigana nere. Muntu ra okonya no obwate bone ke future bone una nkwanega. Roche muna naja kiro wasoka besa mboronga yete nende bogo chikoru ase bokuru. Nende besa bone achake konganja squeeze ngo jino konyara. Tige studio. Tiga mutige kena mutige bono ndigire mugakore orubia mugako bwate besa umuntu bwate besa bakwaranje na kare bimbegete tindi mosaje. Okay bono iganje ningo ngyo tagete irenga ndonga chibesa ne chibesa bono chibesa ntote wanirenga ni manye serete chubwate tiga tokale ko matense mwe karongo bora jengwa kana mapema igendo kia manyagoja kwa ko rebi ndumna biko borwesi mime online kwa ko igendo mneki online nonga na ruzi bintu byane enso ibere to muntu kwete gaki mate na muntu kwete tubatu ne maskani aso muntu sire musacho olenge bono ngyo kunya kweroranga muntu kwete ensa ne ane na gorete na bese ane I am rich esa tie no mate ni renga ronye no mate ni renga bikorote ngonye besa na gote irende irenga kwana irenga bone ngandare na kingokora asenzu nimi tubwate pesa mono amoko na ngoni chingoko chia mama obe na minetinga tegara bone ya na wakwane tebana wakwane oniki chingoko njiro ntigete chinyinga obe na wakwenda woni chi tali chia mama mochi begete ase kwere lakini nera ntigere nera ke ateka bone umatera asmuske mami nje ngonye pesa ne besa oligereti kibwese na kia chakire korera na chakire korra bone na umuchandete ya degese gwata no ntagete Kone kerongo tata ne besa mineti. Kwani ine kitu bono uranta konyo tubwate tori konga pesa. Ese pesa nere gukwana. Kone besa ne kwana. Ga ne besa gukwana. Kusa no muntu. Pesa nere kongora kine kiunga nchitangana ande gwata kwara se chibesa ndre gusuno bwate bono njikese nje ngoko pimandra na kinkongore pesa gokonga manyaro. Ngoko pimo mondo bate bero mondo ngano go pimande. Manyano bwate chibesa. Bono mega tubwate. Maite sabiri gendo tama idina kamo. Aibuna kwa kinirega nende wana gawo menyata saba do sire ngo gwaka no mushahara weka rokonsa bebesa no maite ngense ego gwaka ndo mushahara for the next 4 months no maite ntebese yo bwate no maite ngeka songa bwana ngani njenge bwate na enda pakanso mate bwana ngam bwate pake degree ndate ko sababu MC masoma abo ninkinze unki kunya kontebere masoma bona otena na kinkonye gentunta gete nsengende koso oimoke korunse igase kwacha kwanya ro imokoge otete konyo muneli jwati bichwati na edinene mate karoko nyumuno muntu buna kibwese umatanga usenaki aka gobingara ochobe kwa wababuna kwa yako rena ki nekigendo geli kibwate muntu umukongwe koro geli gotoka roche keusi timanyite na umete ntai ona kingo batainga tigama ngana mange kibwesa okonya nanguchiere uriyo aina iri konongo njeri konongo akine pesa yane ngayiri yatokorega tigo gochai nganche ninche ngotalio orunonyo muchiori omenyete ngwiro muchia semenyete tumenye buna abantu abamu none kwenda urare gitanda kirikia koroba dabodeka nabo kurara igoro narara sitaras muturara Jaki na gote na ki bunande iga este nering wete ngengering wete kodi ntoko kana na inkonye bese binte binde tukwane mate bono mochando go orega
Jana nende na mbwangu na unga kebweso sari chibesa uchakira kolisi ko chibesa mwachakira kurana chibesa mwachakira. Igana mangana kebesa ngore besa kustori ko uimo ko agende. Ngo kwa besa aronda ko ngaine. Ndo ko imo kagende agende. No kebwese chinsaosa ninje monyore. Imo kagende. Ninje motenga asole ne chibesa uteto ko musamura omukorera. Minyoka. Ngingo komenta mafuta komento onyore chimbiro choko gendo endo chikomote. No choreke nyoleke. No cho kiro mondras mama no ema minoras mama te story yons pikiro mondras mama nyenga iga sabirio osalirie kenyoro chibasa chyo korigeretinga ngachibesa kira soko ngachibesa talinga nako tagete nataka kuiguna kene binde byo kwana ngangigwe kenyoro ke kimane chibesa wanje tere chibesa talinga nako tagete I never wanted you nentingo kotaka abaise kembara aba yekenyoreke ngobono cha kondigi omutu nego bi genda go tiari itwatieri yebonore kubandika no muntu gose kuurite gose ne chiango beke tokonya kwerora moisio tianganya no muntu bipipigi gose nangorira kende para gai Moisekoyo, I think ndo jina kwagenda we lawyer, my personal lawyer, mwako nere without you gontevi igombu ya gusigwa chakiri chitabitia nyoko ngakyo kwenda se lawyer tele gontevi. I didn't think you'd want to know. And what I wanted ukwana na lawyer about, it doesn't really involve you, Dad. That's why I just went to see him. It was just a courtesy call. There was nothing more. Courtesy? Yes, I just wanted to go talk to him about something and he go. Courtesy? Yeah. Courtesy to my lawyer, you don't have to inform me. Dad, that's a family lawyer. I'm part of the family, remember? I don't have to tell you everything I do. I'm an adult. Remember, you're an adult under me. I shouldn't. Remember, you're a family member under me. Remember, that is a family lawyer under me and under my obligations. When you go there, you're going to be notified. So what was it that you discussed? Kendi nkeyo, really. Chiwesia nata ita release. And he still doesn't want to do that. And I don't seem to know why. Because I am of the legal age. Yes, I know. Yeah. So you think by going to him, Nago got the right you can overlook because he's a family lawyer when the live in Tonere and I'm still in charge of this family. Huh? You think so? Naboro che virenge via go ikiria guna bono nchetinyo naboko ko live in Tonere. You are supposed to go on telling ni gonta gete bintu biane bibanguga because I'm aware and I know if ochake ko kolere bintu koru motu goru na nyoko tindu jigo sento konya ne baba goikomanya na nindo naende onge maskani ane nambu nansoni chiane iri nalitura igwane naye teba na watagite amaria ni maite naro lakini as for now nintenenere tugo ike signature ane koreki eri ikomanya konyanyora. Oh, you don't know that. Tumaitibo. So that this entire time naye okwa the lawyer instructions not to process my document. I can't. You have been doing that and you are talking about inche kwenda behind your back. We are talking about Chibesiane. Na tigire tu na soko Chibesiane, my money, Dad. You were put in charge because I was not old enough. It's not your money. Again, it is not okay. You are frustrating me with your lawyer and you think it's okay. So, no,
I am not trying to do that. No, You know, Dad. I have been trying to have conversations with you for the longest time. But you have not given this relationship a chance. But I am sorry to say this, but Tata, you have been insanely arrogant. I can't talk to you. If anything, if anything. How am I supposed to talk to you? How am I supposed to tell you anything when the only thing you look at me ukiona that is trouble? Or you or she's here to cause something. I'm not asking for so much. I just want my money, I go my way. The moment I get my money, I will go. Bintu mukali ko no so tinda cha gwikera omongi no ena chitega kumbule maswali ntarengereti and it is not a sap. Anyway, iko mugambete na nyoke bintu gite ntamanyiti ikoro yechibese. You see why I am behaving the way I'm behaving is your relationship with your mother and me. Huh? If onye requiring in an harmonic situation, you might no might take a song on a kinako so na querite school and then jengwaka nirite chibeso ga somoga. Tu wene tikunye when the kong every nanchi to ever nika no one tu wenereti gonto gonyera. Turben. Tu wenereti pi gonto gonyera. Ekiara no nya tata who is your grandfather will because you were young. Ngari gete ogocha konyigo. Kalinje. So it is me. Ninje ndanche onyo chibesechi osito onyora. Right now I have so many problems financial. And you know it is because of your mothers. I only have one mother, Dad. It is because of your mothers. Nekerongo kwa na igo no bwenete koiguna igo nkimine tike no nyubwete. They have caused me to be in this stress. One of the things I do this is stress. Aye. Pono chibesi you na bota que tenga en tu stress y chibesa. No. Chirondo chimbwene ko koigora. Onge. Am I going to have part of that money? Kera signature ya netigarite. But if I'm not getting anything, I not give my signature. Right now, you know what I'm going through. I can't believe you're doing this right now. It's something you're not going to let me have this money. But if I am correct, in the case that you are not here, there is a way I will still get that money. Kill me. Well, at this point, if you're blackmailing me and you are my dad... That is not blackmail. That is blackmail, Dad. That if I don't do this, you're going to do this. What is that? Look at your statement. Look at your statement. If you are not there, I can still get that money. It's just a statement. It's just a statement. Ngakiwa kibeke. Igo kwaro na wakibeke anje tindengere ikiwa kwan. Igo na ngo chimori go combine na nyoko. To stress me even more. Look at it. That is what comes to my mind. Huh? And the way I loved you, guys. You loved me, that's right. Loved. No, I never kero my father go kobekera mbona sin to ikarantsine to kagamba ngamadena tinko manya nkikira abense na bora abekero mwana ne rembwat. You were the only one then. But now look at what you're doing. Look at what you're doing. You had your things. You had your money. I got nothing of that. I got none of that. Well, it's my right. Education is a right. It's not a favor. I give America. Oh, America. But this one, I have a right. I have the hand. You got to go. In the right moods.
nari ndakotegere naende nyona nimbwate problems chiane chire caused by your mothers. Your mothers. Negento kende ntegetontebi nomukungu orio jote konyuma ninga omumurandi geta kwa mwire mwachire chirodisho o mukaya gocha kuntenenerie gekuba igikuba umukungu agontenenerie gekuba nchi iso nga kwa muliro musacha. Those are not things I should be hearing. Trubena ibitari binto mbwenete koigu nyombe ye mino tiga ukumbe riso ni maitena no igwete kingo kwana. All these things are okay. Ebinte byo kwana mbuya biro nabatoko bibanga biso lakini neki nekende turangira ne Njeti might think yes to. Twakine naye orwarite ngokanto genda gukore mekono namanya kuigu na abu achite ni kukiane usuru mukagenda bono orwarite ai Trubena. That you're digressing. That's not important right now. Trubena. You want to see my tears and then you'll believe that I feel bad and I love you. Ano te ko na nyoko? So how much of my inheritance do you want for you to release that? No, the money is good. There is money. But in China renge na bone ntung ko kore kiara no mwana igon korenda chibesechi na nyago ko ichuga niti ikiera tumenyeti siko tumenyeti ande inyombo menyete ne giota gete na bongo kwa aibono go ntebie ekerenga kiekina tata ninga ntebesa chinga ninga ki nduseli tuigwane naye tugayane naye nago saineri kwenda kwa rushibesa chiao wakore giota gete lakini the entire money is not possible na question siga at the same time. Ya baba. Tinda ikagu. Dad. Oh. No maitena ningu anjite. Na kie kingo kolera yo. Tingo korega onye tingu anjite. Inki gekupuliti. Inki utakerete chibesa gekupuliti. Iguta itemenye nyomba gega all my life. Ya. Igoto igwana na ki ekeroga netichibesa whenever you need that and anything that can happen in chiso I'll do that. Na bonko genda na kubekire signature kwa makonyora chibesa chiao ntoi wana ine. You don't want to stop controlling my life? That is not what I'm talking about. You are controlling my life. No. Under your thumb, like my entire life. Excuse me. That's my money. You have no right to it. You have no right to ask what you're asking right now, but still I'm trying to understand this. You are thinking American and I'm thinking Kisi. That is the difference. You can think American, I am thinking Kisi. The rule you want to use is American, and I'm going to make it. So we have to agree on this. The Constitution is international. Ninche korende binto biao. Ninche mbibuate. So it is you to accept what I'm saying. You hear me? Do you hear me? Usepado nyoko na baichiro mutu. No. Okay, you will hear me. Think about it. There's nothing to think about. Like, that is not happening. It is your money. Yes. It is what? Yes. I've not. Yes. But the fact is, for you to access that money, it will be over my dead body. You hear? I will control that money for you. If you don't want that, if you want the whole of it, my dear daughter, it's over my dead body. And I'm not joking about that. You know me. You know the troubles your mothers have caused me. I'm not going to allow you, my daughter, to give me the same troubles.
Aku nunggu iki. Tu iwan ani. Usin tu iwan. So koro. Nakira lakini. Mbia. Kama tuko. Again tona nyoro na bwate tabiende. Ingira kore. Gabia kubwate ro nyamuto bajire njire. Ewa sana ngia so koro nonya biko bwate to kondora to komanya. Na karango watu alenge bese ya mwe gake tumira lakini ero. Ya nonya biko bwate te. Mbira mbwata inje na lile to nyago mnyoka iga to ne gazi na ndate jiba. Nije ngwete bobe ko senije kujina igo bintu kuna bunege ndate mujioli mate. Mujioli au mate ona ni mate. Aso mokori gasi au kore gasi gwete na no okore gasi. Thiringo karango raete na rakwaria. Kori mokori gasi gasi. Eh? Osera bere igo senije mate bobe. Na bobo nyokora gasi ere na. Karante wiya kwa kebeka kwa kebeke buna geta kere kobeko. Ngokoriero mokori gasi gasi. Ango jana ramu kori. Tina mokora inu jana ramu kori. Iko gwatemira so wikiri. Gwatemira sigete no ra sigete. Na temire na de to kotema gine bindo bravo ina. Na kira gine. Ayo ranyo no de kwa. Injingo koro. Mwakori je ukaite nimbero. Aso mwakori ale tingobo no mboli. Ngero ko tuke genda ko mujanja. Ya so mwakori akoro no mboli mongasi. Igali tingobero. Ningi mwakori na gima. Ori ayo nje. Ori ara kubata ko na saka sika. Eto numa tena kitumaite. Na goma. Anuma to mwakori buya buyo mo mdosi bo mwanori. Ato mwako nere maite mwako. Okay, tiganda na kuboli. Aina sabiri mwanya gutwara kende kengao kando no gukwana. Ngina kwa na sabiri ngene na musabere ntunya ko samune. Na kimokwira na buya buya kero go chikwarigereri in a scale of 10 to 20. Andore bo mbia dore. Mbia dore bindo. Nataka mbraka ngandwera kero tali konde kene kwande weke ndo kendrete buya buya. Omwana ori. Tita tikote na omwana ori. Omwana ori ende gura takadre. Ngora sabande. Ahora ende ngosabande ngora sabande. Ngosabole okoire. Ingina joko ninjo konda na koete ni ma teke ndongo bolia na koete taranga lakini na rango ngani naki mangana mubugo mwana ori mugireti na ko mo sene roko ninjo konda komo na ko mo chibe mugireti ire ngo se chukale komo mo mugire na ne eribuka na matuka eribu no mo eribu na joma gonyo libu na joma eribu Wada mbia to no riwa ma de ka. Ngware gelibu to konyora na tori. Ningo saji bu ko bana ni nyore elibu. Ngoja na ara makunda girende. Elibu kwa. Echingo nyora kiko wera. Na ngora mokka na 500 ya 600 bakari nde. Bado no nye chitingwa. Ndebe kera ndebe. Chitingwa ja bado. Ndebe beseli ngio maitenga. Ene rongo china sabiri. Ere igana. Ngora mwakanda rafu tubekera 100 bana jimye na already bana jimye. Aba naga korole mwana oli tikango teke ndeke mwako libuna to mwete town no mundu ranke na otalire akubwate ota okubunikende igenda akubuni neke tanda kyanya kitali ara ngake uze eke tanda kyanya kitali nali ara goito obe kunya kitali ara goite obe kunya kitali ngobwazo ma to ko mokora ara goite byose ne bimo na wa goita obe kunya kitali na wa goita obe kunya kitali akitali ogoitu physically ogoitu medically mwako le tingendale no murwere arware nende tauni to anegati o maita ne bana mai so gopimana na ngwa barale ngeto kono kora ra arware te wale aga uno le smile trio mwako le arware te ni maita I'm telling you the truth ona nga yomanyere the story nende era na sabiri steringo china balire bako nya smile banya okoraki utere ndeti pe to gweta ona kidene to lakini cha ndara kuna dende oya na wata irinje kana ngelinga ndakonyora nya kitali mocha linda isi esa nduki ndaisi emburate ntwera ka kitoko lemdo bia oti ntwero koraki inje ngote inje ando mirana ona akira no mazani wasara wata iria ke
Haike saganeke. Ege saganeke. Pose na kiokwirika pose ntubena pose ninki. Na chirege to give you a warning. Rero. Liberi tanga nande lio mwale nande ngocha kukuwona. Ancha utigane no musachone. Kwaro rozoroma. Una kwazoiri kwa ni nakora mnogo mnyogo kunya kwaro rozoroma ngo kubori. Kira. Tinte tukomanya busosoro no arengege bustari ngororo. Bono na kyokombori osoro. Ndori kuengerani. No mete chamo osoro. Iga minto gento ke orante bi maigango kokani pi inchetinta ke osoro. No, inchetinta ke osoro. I have no need for your husband. Where? Kwaro rosoroma. I have been here this entire week. Kwaro rosoroma. Kwa mumirema. Konyanga gitari no komera no soro nyagitari. Mwaregera nyagitari tari soro. Onye gokaite korendo musacho obo gwate musibengori morende. Maiganya oro soro nko moita pia kwe. No igwete. The only reason natigire kwa soire megantara go sibora chisese chiri na maskani. Tintage timangana. I'm telling you this for the last time. Amaskani. Kente ikwaruka maskani respect ya muntu nyomete igiye musacho ugo how many times will I defend myself? Kinta iti musacho, I do not want your husband. Inche tinta iti musacho, how many times will I say that? Can I give you I will not cry. Advice. Advice. No, advise yourself. Because there's nothing you can tell me. It's about marriage. My friend, musacha tari ko chikuwancha ngoko bubwate chibesa ngabona naboko moya. Oh. Tindi go care about iki wako na sai. Tiga ngombi tingi gweti. Ndagete ngo kanyago seka. Baba maino mbwata na magundu. Na nya ku brush. Tingo koro kinone elimo. The next time ngora to kugoru kwane go chamaiga. You regret it ko koibureto. You'll die probably. My warning is stand ko baigo buna nago tebiri. Tigana no Osoro. Osoro is married. Osoro na bwate family atakeire ko rigereri. Taria yako nya ko rigereri. Kwa igure. Na ko wonire. Ndete na next ndete ru information ngano mura. You will know you don't know. Nje nago te. Seka baba. Seka. Ekaro na kwanza miaka no ene yure sai. Teri age no ene ina nyomera tu. Otare ndete nko goterure mino. Tato minago seri ko. Oh, okay. Now what I've been sitting tight here, so how many times do I have to mention this simple fact? Talk to your husband. He is not my husband. Why are you tell him you don't want him? Where? Oh. Have you found him here? Okay. You people need to stop doing this. Like, I am not the reason for the problems you have. What a problem? No. Aye. Ayenda ndiyo musacho saru musibengo. Ngoga nyete nande. Nara korire gabu. Timbu atemanga nande ngote. Seka. Yani how I prayed it to kelimo otoke na enga no nyomire and you go through what I'm going through. Na liora amani. Ankwanenge usi I think sometimes unkwanenge songe kenge. Abenga tolko nyigu. Tianda kuboli. Let me just ask. Kini kwa chose so. Have such a once pio soro. Muntu dai kunya ko no ne kadi ya nitari ya 300. Okwa nevo bena bora ngara ngoroke sai na utapenda kitu nafanya. Aya ninkiorosha sare. Ninkiorosha sare umunanterete bunarigecha nkiorosha sare. Nkiorosha sare. Ngotebi chinza chini bintombire to. Fadamo karate gese ngenchokwerera ngamo bwate chibesa nini. Omuntu ori ko bakorere gas. Why do you want to date him? Just because I can. It's simple. I can, so I do it. Okay. You think I need a reason? Okay. But anyway, the story here is no Osoro kaitentagete, but at this point, Osoro is not something I want. So you can go, I am not a threat. No, that's a I warning. am not a problem it's a for you. Warning, you do not need to warn me. You don't have to warn me because you know for a fact,
Keninge orankolere no nyoro no soro. Keninge orankolere. The worst you can do. Tomanyeti by the way. Oboro iboko ranche. Because yakwera no tato mino monyere omoibodi. Aroste nayo already. On tayo kita. Aroste nayo. Yep. I've had that before. So that is then teme bono next time oma kumanyana ki. Kende ngiona Na by the way. Yeah? No chega. Nte torigere libuya no chega. Tari kairo na nyurire ma. Onye to kunyara gutwara maskani gocha. Onario kumayanga I can kill. Nabongo ita, nabongo kora kende kyo nsigoro ye. Try me next time. Sabiri. Ega siao maiga no kunya kwigore bengi. Agento nakubori ega siao mano kunya kwigore bengi byaso ama. Ntigaki bengi tindabira. Nande norore. Omo subati okwigore irochire ko ngomani maiga ningo. Njumu subati yambona naki nore namuteye. Ati tukukwana na nkware gochora mbori naki no taite ko romo subati oyo. Njibona gesa chunkwanira buya namuiburi. Igo no ne chibali monchi go kwanira buya iskari yo gochireka bakama. Eunere gasi urikira? Yeah. Eunere gasi urikira? Pinte bichireka go tari ko tibie bintora kinya mangana ko ruskari konde teraba ni maiga nere gasi onyarete. Naro muisike tore ko nyerere kana gari ko na muina ari go chiecho muina na ko morangeri ma. Ndigereire kana go kwanira. Ngori orenge. Okoreta bantu maiga bache ko toibera. Orabo moibi. Orabo moibi nakubori. Acha. Who was that? Ngwetarenge namuraka weto iwonje nkwabisa. Igo banye likolirema. Likolirema. Taibo. No, I think you want to win it. No, so that go chura korora gese nenchini mbwa. Ngogo te no nkwanere igo. Who said you can talk to me like that? Shut your mouth. Uri ne boyfriend yani ko nanya itubwati osoro. Igo taita ko chakunyoma go chama. Nigacha kondo. Inumuri kamanya kwanda kwara abantu askari. To bas koleta baby maiga ne binte bie ko sempinto kiota ile korosi enezu. Kila mnyama anatoka mali anatoka anakuja anaingia hapa. Tatu minubika tanya kungakana moshahara sahi numutinyu satanya kungakana wani nuna kimotete menye no ina mafuta timbu atwa tingu to na ne boyfriend nange sangura mafuta. Ai ne gasi ya osinyire mnaroje. Gasi ne ari utageti. No maite gentoko. Oko swama ari. Obeke bintu byamo. Osoke. Ituko chibesi chao chikonya kana otumirugo cha seino. Toibona ndi. Tari. Tumesikizana. Tari go yarengi neri. Njeti murangiriti yachega iga. Nje na kwabusa namunyoru uchire. Njeti murangiriti yachitari na tebe gasi yansi neri akimwanya kunkana tatu minongo chikumusaba chibesa onte inayo bwati nayo bwente konga chibesa. Tawo chakabiri. Taba se gocha maiga kabiri no nyibwete. And to bes ko igoro monte gita keri utarambori. Montata keri gocha maiga na appointment. Moita appointment ngeto. Appointment. Iga chigete bitukago chama. Wacha kwa mbori kwa mako igoro montegete tu bese ku igoro montegete kile. Abere skari. Tumeelewana? Ande usie binte bia mesa igoro ka yenkeke bon. Ko dubantu bakaragete paka chinse chinkeke bon. Ngurusi. Nanchi wesi ankori guchi to kunya kombori sibese alafu rungori nere yomitima bere sikuzi kuna mutanya ko goragara se mu adigete na yenda oroba ntimanya kwa kana mitinye tatu. No eska. Ega bono chumiyenti konde. Chumiyenti konde. Utani konte tu atakaire. Tari mu Ngeke nimekuuliza unasema nini? Nchibono gese sukari teyo nacho kote tatu mina. Kwangu ori gore sukari wante ngore sukari nanga ko gore sukari. Kwa kore barimo mayo kunya kore bintu ni barimo na rira mangana sukari kwa titinko manyete. Nko manyete. Ndo seri kawa gabu. Ando che mari nko erwere gari ndo gore sukari. Andeske. To bese ko nkwanire go kabere. Ndo kwengera ni nai. Nonsense.
inje nakoranga ritanga bono inki muka achete ga konyumani igoro ya Sare. aha inki omwaita inde kunyo agontene nyaruka yane ya sari nyomo yao tinda manyanki kigende tutagonte inki Nabwate mechanda yayo nabwate por nabwate uganinga nabwate gusuna ka bari mogete ona kona kuoga lakini tuwane por ayana turbena gentonkero maite ntuna basacha bona nturi kubisa nambara kia basacha mbanya kubisa nambara enataka kumanya ikia nabongo tuara mangana mukungu njira chite ndo chisimu lakini nimanyite na nabamura iwane nyaruka yanete bwati mangana mono onyo wanchire ekikero kinimo manyite ekikero kyo nimo manyite lakini boni ento ntamanyite no maene ikiara muka auchite con confront and I didn't like it. Turbena wani game kita Swiss kidogo nchiroro lakini tuara ndo kurunane skuru ntwani ya para kina kwa etu ndende nyago kwa chite kunyo mateni jama to kusina kwa sekreto ngi skuru chama to sana ta to mu abo kono konge gasi to ka kana to sangra to ara trende school ora ki atra kini to ka bwana ngugo mata bona I would decide that kini ngwate anyway nimbwatiri ngana gawan turpena bunomoro chiga no mwana nganjite na nitachiri ebantu boka tuetende ingina na tima tu sino nyuweti kwa nyuguri nimba maite no maite na arwarite yena arwarite na kiri na arwarite lakini abako bwena enata kontegere tata na tusaineti ebintu tukamubikira ebintu asengenchi obwanchani burire nere bwekorenge nkamubikira Maria kurwa se my father Maria naragerete bachite ngumbu naragerete oroche tubwate chinyombe chi na kiregen timetu sino nyubwete ya ebinte bitoko kamba ne bitu nkebwete mwana no igontagete asengencho moigwana inenere ora na kia kunganjira habeke siya masakara ngocha gukora umuire abeke se erinde to soki chibesa getinta gete go soki kia noruji bintu byane na byachandikire ebintu byane byachandikire tingendre tia sinjo abakungu aba nande ya unakuwa menyira noruji no ambara acha nyomba ga no ndagera no mu nsabiri okondoseri kwanya kwa mukungu no kondoseri ndagera atatiga na musabiri igo no ite kinko whatever so yeah this is a promise from a man and my intention to no kwana naega tuanya sinama chuo kumya kwanya muy wana na sabi na turbena maitena bago kurendali na mukauli timetu sekero kinokero agu kurenda na ndali na mukauli asebe saga chite esignature yae ne yane yoka chirasoke nende ya Yesu wanje abako nyora 5 million tingo kulika naende igo gwetenenera onyoma bakungu bawo babere ogende wagache buo omenye timetu sinu wete ngakio kondra serious era 5 million ngakio kondra I don't want my to what into nano what igo bono ngainande omugaka atigete chibesa chinyinge akabekerie talia turbena anta gete turbena abekesei nso chibesa chinuru chimechanda bakungu abangire biribindi byonse bibasiekirete asenginjo yebina timatu sino nyugwete lakini ikia turbena kira beraisi onyo wanjete
Aye gento gokora no komama sakara bikese ese. Arete yango kwa 5 million okore bintu byao antinkori kaundi iri mufanyikazi yonde tukorana na mukao umwagachira kanyumba kaya ekero kwanyo 5 million noruchi na omo million agacha komatena ya amuskuate karagachi million aka 500 mwagachira kanyumba abe confusion mai komatena omonto agera tu anyore bintebi Trubena nange 5 million. Akirendo mwete Trubena na nega. Trubena no muntu mokongo sana no tuanchaine. Trubena mategra te verta gitigendo. Na kebeki yanga kikara kwani rokani. Aro yani are timaiti sinaya gwete. ntegere onyo ngwete ikera iguri asegente kiyakire nani maite nangwete ayo koma tena mbikire siga tuigore chibesa chirio taita sumogaka ntomine ine nere tima inyigwe otomine na sinjo yangina na bakungu abande lakini aimura aminana muamina ni nere lakini amotena incha sinjo tuigwane ni na iso ntuigwane ni na iso na ye bona tarinchi gakiti garato akabesa gake tokoreki ne omaite na chitu kwa nera ganja wiki siya masakara yore tonyore chibe sechi atakupe I know Trubena ntena ko ina matuka Nga chira bona. onyengo kwa milioni sana ya iyo tuigwetina ni konya kime chande yembwate Ganchikaro. Arfo lakini Trubena no mokongo lakini ya ngocha okorega. Tiga mukwanira mukwanire. Ndubata kali omana gasini lakini kumukwanira nainde ni maetera. bueno gwateri omana na mukao na tu Tari omana ria mana ni nenego. Iria eminchete ngaki. Ngana to tebi ngana mu nganya gitari ngana gitari na ndimo gwate nenu dio mana ria nene. They are the people who are causing these problems. Ya tigango tebi. Tachibesa chiburite chibesa abasiekirite abakungu aba. Ebinte bino birole. Umukungu ori nyina Trubena. Ori onde kwa rocho kabiri. Na kande ngachite na karagwa ku clip. Bono iba Mondesta asiekirite chibesa bono na kyoroche nkobera nyumba ntari gosoka. I don't know if you are hearing me. Lakini bono okoreki. Sawa gayar bono itu ngara. Ngochari. Okoreki muigwane abeke masakara. You not have a problem. Trubena negas. Trubena no mokongo. Lakini kwa chindo mukwanire. Iganga ise. Kumukwanira lakini. Nabanga ise. Ona ndekira kyo kongo boy. Nabanga ise. Karamu bwe kaine matenere. Na. Lakini maite ngotegerande. Ya. Tengo tebiga. Convince her. I'll give you 5 million. Ya 5 million, you go na mukao, ule na Trubena. Trubena tamanyeti that I can give you 5 million. Ikini yento kokote binche. Ekera bikiresi, kera Mariana ya. Na. Tima tsunonyi gwete. Ya 5 million, you go rendera. Nero koleki, nero murinde. Na ndori na mukao yo jamaa bikonya ngontura. If only you convince her. As early as tomorrow, you will have that money. No, you wait to go. 5 million. Obe, you can't believe. Era de chine chiwa sikana ko sichia machini wala chiwa ko ndinanda konywa manyi. Yeso chabu nuru chitomenyete. Ama chini tometana. Abari konte bete. This is our money. Ichine chibesa chiro siri charo seti upa kurukare. Igo osoro. Nago tebiga. Convince her to put the signature.
You have the 5 million and you will be so improved and we shall do everything that you want. According to Musaja Nakwan. Kerengere. Agwatan 5 million ni chile nta kwa sabe gantonga ki kara saini na ndo motiga to kuna kumachana onti gerene to menya nere buye. Chitindi ko control pa kugoro jimbali nyomba no nyomba. Nimba tumu nyomba. Go senturu na bwe ko nyomba na ntali mokana. Awaro. Na sabi no yo kon nyekera matoke. Are you seeing that? Yeah. So what I'm telling you, I mean it. This is man talk. Right? Yeah. But this is what I'm discussing with you. Even my friends, you'll be in fire. Your 5 million, convince her to a cool regenda. Sa digamos cuando na nchen ko tay bang. Okay. Na cha ko tenga tay wan. Dinta itiante bi. Asai. Sa. Okay. Diamo. Jwana doje nasto ike ora maja kore ko sori serious yo mai. Njadora ngaine ochenti ko murango wasi nda yani inde ke tanda igan tenkere tenka nyete na tinko bigoro murango ko surte digana na ko tebeti ka ke gera mabuto. Sibundi kusinazuma inko kanyaba barare manya gocha kwanne ngo soka batarara bakumburi nga inko genda. No dembara do ko mo bosbi. Mbarare tenencenke ribarare tenencenke bekera na kistaro chikubabuata manya go soka ncenga nyanara rinchena tabukeke mambi. Bana ko ndo bakatu ko ngojana no goja. Bono ngicheke mambi isinenda gira nenko parosirike mambi nduge kana ndeke mambi ngego shamino. Nje ko ngeze sana njete urumata mafuta mendire ka kalima. Ona mafuta na rokurera. Nubajua se jokonga kwanza karanga ange mie nao kabisa tiko eminere nao kabisa tinga na kwa raka nduke ka manya kuirane hawa onge mingora mafuta na ndosho konsaba okuraje ngo na mafuta yunago tubuno kwende gonde tera mafuta yegento natumegete ntwabate sabuni giga ngatumika kugure sabuni baide mujyo muna tuba sabuni ayo to mutakoro mugakuga kunya kutane gari gagwa kunya kungaina abantu abate chibesa besaki yani ngote yasotete no mafuta ichinyeni ntobwati ichinyeni toko beri twapike chumbi ejago begere gari mafuta yakurusi jenga manya kusinga ya kari kurusi yani no mafuta muchu tayo sukari tayo ase to akachire mu ino igato ya mabere koru ase pari geta mabere squeeze mbanya naenda ro kuya mabere 3 months banya gwakana Ikawana siku hizi jaga ruga manera madeni ke hojo kenyoro kwana kwana. Amadeni yoko te kusto kunyoro ngori tabikiri none sukari. Kwanza rongori yebituma. Imagine rongori yebituma tabikiri sukari. Pesa ya sukari teyo. Arafu musko yoyo ukwana ereke songo dende tabati pesa. Abuga ko akorusiye. Na ukwana ke songo. Igesaga nege kunyago unga ige kurusi basa nya kudiri nabantu na babosoro. Osoro gosonya gotwabusirage kama asa abantu bonse peke nyore ko soro. Karati nendo sora pat. Akonya kwetwanige Mbaiyo bazo kaponsi akonya gwitike songe kenge akonya kwerera abantu umenya gocha gotwara usoro yom bono ngaiganze umuchiwe yani ndete kuro mchibwe kambanya kunkana imitinista sai mbanya kunkana no chipesa yani mugako ngate gusubutake bobo charimo Nuchino socks chia. Juma dina ko rabota direct. Nachi tuku sibichi socks karibon chipesa dia akuna chitinga gure sabuni ndende karana ki temba gure sabuni. Garate ukagure pesa yani sabuni. Onge sina chitinga akitiga gure sabuni ninge sibinga garorera. Yani mo gimai kana ukabesi chipesa miyo kwacha kongoro mujie sabuni ngana. Bono akina enkuma no. Bono nye sabuni nje ngo tenkore. Ndende karana ki kingwe sibit kansi mugako yo changa chai chagunde tiamu siberen changa. Timi tu butako bebaka Karibu charimo, yani butaka bogo charimo, paka socks chai chonspi. Chipushoke tense. Happy best. But timi tukosane chimbe bachichi. Karate. Arafu mnorio yesko sinaro na kinda nyako mara. Tangu mnyori. Muno yo yebona nere. Agucha oswa. Ote mumuga koyo ralire nere. Squeeze yanga kopeka chigeta. Ngiga marogo baiga jiki kile sambili kana roso kire. Alafu igarnere tiri kutene naga igari twona mbwati kurume igarnere gutena mutwari kachukusi umeri nkanyore gari tene ne mutwari akarigere agaswe gari makagenda. Okorere yo gosenga 3. Okora nonye ndo mara ya chakiro ngere kuriya banga bone bari bese chumuga ko bakorire pi. Aya lakini ulio mogotu ono ulio mogotu na kore vinde. Kwena nilikwambia
Mubona ogotina timondo kararo mugotuna bintao kora bintebi. Naho ka kungene bona abuna rori na kyo mungino mugoto kujigotenga gani. Umungino utari mugoto mugakonero mugoto. Kwanye kuri mungino ribuya no mugoto ari. Lakini njabona Kisa ikiageta kagote mu. Ngajire tangani. Besa yanu ja kubagore sabuni. Bone besa ne kara agenda Nimeta kungene riori ayenga kabesa ku nyoke ngene nkora ganto ketasikete ngwa control nyina ne gara huma ngoreta ndeba kamufuta. Onye koroshe ngene rejinde. Yatukure gukwana ngende nyumba ngoreterero ngori torosina yura min naki besa muchiyo teyo. Nje dinga karansaga kunyuro ngori ne kerurenda. Bone kesa mini besa nchiyo ningu ngene besa nchiyo nchiyo. Nje ndete konya uruma ikana uruma ne no soka ndete ko soka nditi konya. Nje bone gento kora gakimna nchikuruma bitindari no ekende. No mutbati uri koros chips paraga ringwete chiatio kire bona ikara ngebesa ubwate na chips endero ngwete ko chips. Ebesa na bwate ga ige na bwate mine nje ko sabe mi yende ngane ngore ganta ka mujanda ko ngore tara mawuta ne. Bono mbenchara yo chuko korre gente gisenge mi ya me kuchikori chipesi no chuko korre gente kyo. Tesma ta ko. Ingi kwengo chuko korre. Tuta kumanya. Karange mi ya na chips enda ya nentanga ni kwanza. No nganchi to stunganchiti. Bona siki no nganchi to stunganchiti. Ndigyo monto mangalo. Wane ki yansi pingo ko. Ndigyo monto mngange bese yungende mwe. Kwanza ya no nganchi te kwandi ne. Ngochande mara go barero ngochande mara go baye karange. Bon de ko bayigo bon na kyore ngochande mara go baye nkwe. Ngende ndigyo monto metumo mrana harumu ina ryo kugende gari okuransa ba mbagari tukugitangete ribunkanga. Akande tere yo gati nkanga sinjonga tena naki ninkuanchite uchikorenga ryo moyoni na jogo jaka bona na kwatento bakaga jaka koronga ibo tasokuru kanga sigisi na gachire no yamabere kurumwinari onyakondora tikurinda gante akandangira ndi tiangwe rift ngwekiriga ngati kwake sabe boyfriend ri yani akini nyanjiti ndiko swagadi akangeribu ngati kwake sabe ninkuanchite itukurinda akandetira aka nzengewe onige kukwinga bwana kino mdosi yochiringa chikosoka iska ngamnyanere angorete eyo gati yere once antinywedi na ngakianse tanga iko metena nguna tin kwa san tinywedi karate ngai iko kwa moyo ya yumisko yotiangote no chumisko yore nyomba ke aka gure yo gatirinde agatika digipira ke inkamena bona hbe yu moisko yo moyo hbe ya renge ta duata na dedo kweli bokanga Ugonsa bajibesa kwa msone jibesa. Ya. Titimu sapiti ante pava. Akyo kororokana biya. Wana nute toko chako mwabo. Tikankwe. Nare ko chako mwore. Ituke na bigete yange akantene kipapa kororokana biya tikankwe pese ndure yanga. Njenga mtenche ya nchakini mbote boyfriend. Jinagere joguri mae kwa no rebaka bacha ko kora dingo mbango kora yange yume ko korongoro kana kwa renge kurma na bona bako nyokuriye. Bona ikara. Etana kya ko nyokogosa. Kara nyimi tumanye kwa. Yuko nyingo kwa mio kana kwa rakini to yuko ndai to chako mwa. Iko niri ngubwate. Iko tadi mio kwa pata. Mimbo ata diga ngote nango yakora. Ya yunyo kubwate chinyinge gesinyi chire ya gosodiye yungebe. Geto kata ngo twebes. No nganchi to stunganchiti. Obenje ngana ngende ndi yumro mwina limoe. Sawa. Iko yende te na ndorangi. Bone ya tika nje ya ndwendi ya tika. Iko bono ayo utako odi chibesi ya onje tindie. Iko to nganchiti. Bone ndi kwaro jani ngona na mato. Ya gese bono nje gese mbone kwiguta ditangani. Ono karaiga. Ya ayengo ndoli mino chikoragera karangi. Karati bono karaiga. Ngokuye rero ko nyoko ndengo ngone to kongole ntanda kujiga ryo ngera onda teyoma. Tengo te ibintu mbire nenge gusibi. Bone rwaje. Ya ikisigango tebi. Ebintu ebyo. Ejine jinso gusariye mata. Tigango te ebintu ebi nengo sibi ne banarute sabunimi endo imi. Ngonyire yere tigangende sibintu bango. Ibungo tebi. Sibintu ebyo. Tondo kore. Bono nganyega bago shabaho konyora. Litandi control ko to kwa smart gari se matoke gari zo kengani. Nekipona nayo korengere diga. Ingaye bese yu Tonganje. Akini ngwanchi. Dingo kwa bi dingo kwa ni kwa. Bono gese karanga ye. Karanga alafu genda. Unganyinchira gari. Ingoruta. Karate. Ngoti. Ya karagenda. Torante indio konga. Tikansi bie pinto na achire genda. Hakigenda ngocha bare. Ngatuona kuma. Ai gari yangere kubuga kurumuna bro nyana ubagocha genda gakigenda. Ngocha ane bugire no muchuri aho. Bye. Si. Yani ngura chinde turura gaisi aka. Untagete. Igorona mafuta ya dera oningitimi tingi gekwera.
Naki. Wacha unsonja usingo kwana kia koleta. Kwana ndina kinta terene ko sabanga to are mood india. To konti bakana ngande timbuena rete. Tubena nachira kwarengera juma dona dri nimanye tabona adoni wera tingurupi. Nachira kwarengera sana. Kuchukuri bune bintu byanga penete ko mabwane. Se kwanza por mabwaido twens. Utari wanchira nkoronse. Wanchira nanga gaki. Nona abantu bako chanda nabo banja ine. Yani ibintu bikunya kutwapenera izi ngete. Lakini ngwanchete. Utari wanchira nkoronse kera njibona njitulo jibo mabwana usembu bwate mano utai. Wanchira negatu. Konyome ko Ego buat. de serious. Pero bueno, kita tenga gente que ganó la sangre en cuara o que renga y los dos ni en tu que te yo. Tani konyome. To chake familia itu kono na itsege chunya to me chande to kono wetera kono kurwana itsege chunya ko suma no mo sume ko mo toramo tuma dengan itsege ya mo to kurwana dike ko keranga wano ngore bone se sense menga jense menga to kurwana ni ka to kurwani binte to chande ani ancha en konyome nchirono to yani tena to sabayo ancha ko. Okay. Let's assume anche buono coglio mortal. Kayo to comment. Kayo like after that what happens? Okay. Komenya to. Igo bono coglio matoni to komenya. Mwa obviously to gochi. Sai muspati no tigit nero gambe tali. Mi intonaro to gocha komenyo. Pues vanto bari komenyo boko. So what is your plan like? Okay, we are getting married. Alafu what happens after that? Anda tika te abuna ningenda ko manya gari gaki. Yesu mukiri mo manya I'm sorry about that. You know. Tinko manya gari gaki so manya teni bisambe ba I cannot. So you must have a plan. Okay, kwa yatina renga nga kiaro nga kuchia mutu nga itara amenye usiki. No, you never think. That's your problem. You never think about anything. Ayen to kora kyo kan kiri to ke cross yo mo oiga. Na kyo korega stinsechu. Okanda dili korenga. Nage koru wache to so bwane. Me and my dad have been having issues. Tara ko bori. Muka oyo ngangi tang ang menega sunte biega ko ngita pi. Otari rene di tari ane kinyole kibona ige kinyole ketingo tarandons. Tara ko bori. Because of you not using your brake. Because of you. Kono not tato mino tar kongo seri. Tato mino tar kongo saba konta binko zambara angitero ngireno ne cher. Jinana ko gotika sinji yeke. Ntabia ko sibona nutanga njiti pi bona usinkwana ko nganje. Ona gara kwa njiti njiti ko chana na ko mani tato mino ngose ko se no, do you ever think through before you do anything? Seriously. Wana nga kira takenda ngalia so kumenyo nyentar to tara azor ujishida chitu. To manyanga inga kwa twara igwana le kwanza to anchira nenga ki Shida chito na which ones? Me and you don't have problems because there is no me and you. wana tuwana tena ko bodi goto tanga to nganje zungwana ko nganje ebya byote to konte wono kondo Osoro you One getting what in such a let me just tell you the truth. Vintombe mbwate bone ga very important ko bwati. Iko bono chinsa chigo solve michando yao you and your wife and I don't know marrying me timbwati bono ega. Tiganda dili nige ntombwati kere more important chinse chigingo kora na kyo bongo chango konya go solve. Important ki turubeno nchino mundo to wono okagate tinko chase michande ya kon sangire nchina nyo rege to narangere rege to ko sindi mana nyo na ko konye ko rangere. Ntubune bono onyo kon sukuma ko chensa ngamenye tege sai. No ya sai bore tu bori we chombe. Osoro genda. Wana go wa ko rewa. Osoro genda ka.
Ntabie gento. Nimekwambia uende nyumbani. Saizi nche timbo ati nguru choko chaka kuiranira naye. Timbo ati pia yani. I do not have that. Just go away. Just go. Seriously. Nani ngari moti yoske kuambe kama wewe. Yo kaya nenda senjaro tingora sa ningi chena. Andrenga tingo ti. Waire kakienda kabisa chiki. Seli ya unota kiti. Mimi ndivyo kule tena vingi sana ni vya gevion sipi. Igasiera. Oi gasia. Igual ngayoroche. Best to kura itero sana. Bona litiko linga tena lero ndo kore ni michende hako. Na bonare ngirerigo. Nakina tete nkodi kitukwana. Wana ngutaka bona kwara ndigina nje twara kwana hono. Ono no no botokwenda lakini bono tadi nati tokwenda na ndengende. Ngete kurabera mino. Baka bantumire mbangete mushahara one bantumire chipesa mwagocha. Bakwate na mushahara. Bante imbache bantumire bona kinde tena berera mino bagocha kuntumire mushahara maye kwendanga. Ende story yanga. Ochikomenya mintu nje base. Kati bona itingunyara kwendanga ntabwati kende no yenta bwati pesa nonye na baroba mete negasi na chiete. Base ngotaka wacha kwande tro muzigo igatwa twakora na twakora. Kugwasoka kwenda. Bona ngioja komenya kama mamba kwachiro katana da. Bona igotete konduka. Okurukana na kibona na kyokonde tochi komenya kanje kona ati story komenya ka usengo kote na tioche ochiga twakora nende kwira na donde ocho komenya. Bona gezende te kora bera muntu kumake gomanya kogenda. Na gyojore de pa goyo. Hey. Ojore de pa yora daga. Bona gesengo chambera muntu kumake oba guntumira shibesa ngende. Just yo konde na te bera kai komenya njidiyo. Njiga nyoko konde no muzigo go drobuga faster then ngore story yo and that's good. Bono igonga yuta getengende, nga yuta itengende sai bunandega. Tobati mino. Mino tobati. Mintuna naki. Geto tobati mine besien. Geto no gana mino kana se ningi mujando ka. Ai gana mino just story ndio sio konya konte na ni tinda tiko mawana. Ai ora no me. Na bonte o tiko buchinga bono nga yuta te koge nga yuta itengende. Na choko ndi chiko me mito. Nje chiko me mito style. Gwa karo entre na ko entre ka konya tikwa ko na ni mito tro konde tro konge na yo konte na choko me. Bonge se ona muire nkwe. Bonge se na muire nkwe. Tari konyo more nkobera matuko make igo bono konye kwa ngena na tino. Story ko me tinda. Yo chikra mito ka. Bone go konyo uko ngena tio nganche te tutanga. Mama na kya konde tatana kya konde uta tam mutu. Ndesto ja. Ayo muro munene ko ni ngizina boko bere. No kyo rakora chibeso muti ste go tero ko bone chibeso. Ngito konyo ko korabos. Tabo usete chibeso ya ganda kore gashi yako. Tari na chibesa ntabwa ati ngocha kontomera bari chibesa. Ganda mino choko ko ikuru mino bwana. Ya tiga nje mino. Ganda Jumamosi yo tamura chora nkwani lakini nje kabera mino chidinde. Ngise togende mpaka mbere mpaka Jumamosi maye gocha kwenda. Orale mino. Ganda kore mino biya ga. Shida. Onyerende kwangire ngekwirende. Ngwegendo. Ngefe anchirenga. Wansi bachana wadne jingarango bachana berengo kwaga konyo naka. Odari gocha. Ndusaiti mbwatu no efe ngefe angende. Nya kwangire timas kwenda mino. Nje. Mino tumete para wake kona gali waende sino. Nje story konde na dio chikopera mino kaiga. Nje ne pachara na kingo cha. Te unya kunda mbimbiri mpaka mwisikondo tinino ngere guturigereri. Tinena agega kone kwere. Ta jiga kore ndubia. Konya wo shout kwana ngora na butete bantonya gutena banya guturigereri. Kora bintu bia kai. Kita. Iko turi ko ngafe. Bera para kai kori yo yo kwa ya kwenye na butika ni ne to sako ndikinje. Na gocho kosoka sito kwa soko jaka. Kana mesigo ya kai. Ngobone wakanga inire.